en yetti Allah yamirɗo julɓe ɓen moƴƴingol wondigal ngal ka kawtal ko wiyete kon haqqul mujawara, ma no wiye haqqul jar, moƴƴagol e kawtal mum ngal ma moƴƴingol wondigal ngal no wiye. Allahu subhanahu wa ta'ala ka surat Al Imran o wi wonde wotan shirkan Allah hay hunde jinnaɓe mum ɓe yumma mon e ɓe moɗon wondire maɓɓe no moƴƴiri, jomiraɓe ɓadodiral mon ngal ɗum woni musidɓe moɗon ɓen ka enɗan wondire maɓɓe no moƴƴiri, alyatima ɓen kadi dankoreɓe no moƴƴiri, miskinɓe ɓen kadi wondire e maɓɓe no moƴƴiri. ɓawo gayni jantade ɓeɗo haqqe Allah on e haqqe jinnaɓe ɓen e haqqe musidalngal e haqqe alyatima e haqqe e miskinɓe ɓen, o hikki ɗon kawte ɗen tati. O wi wal jari dil qurba, moƴƴo ɗon kadi e kawtal moɗon jomiraɗo ɓadodiral. mana dul qurba on ɗo ko zawatu nasab, jomiraɓe dambe ɓen ɓe jeyduɗon ɓen, tawa hiɗon kawti e hoore kadi ko musidɓe ɗon jeydi ka enɗam, hiɗon hoddi kadi. woɓɓe wi ɗum ka firoɓe, woɓɓe firoɓe wi wal jaridil qurba o kawtal wonɗo wo wonɗo kono hara an e makko hiɗon hiɓɓodiri cote à cote no ɓe wirta noon, le voisin cote à cote. kawtal maɗa tawowo on ko an e makko ɓuuri ɓadodirde, cuuɗi moɗon ma dambuɗe moɗon ma tande moɗon. O wi wal jaril junub e kawtal kadi bange, woɓɓe wi oɗo jaril junub weya wiwɓe ɓen dil qurba on ko jeyda ɓen ka enɗan, ɓen ɗon arti wi wal jaril junub ko ɗo woni kawtal bange on ko wiyete cote à cote on kon. woɓɓe wi wal jaril junub oɗo ko kala neɗɗo arɗo baki e maɗa, wonugol bange maɗa fi kañum kadi no haaju mum moƴƴira. misal wano an parantijo maɗa arɗo ekkitagol golle e juuɗe ma talibajo maɗa arɗo janngugol e juuɗe ma, kala gandal ngal o ari janngugol e juuɗe ma, oɗo hara woni kawtal maɗa bange. woɓɓe wi o kawtal bange ɗo ko wano julaɓe ɓen ɓe place ji mum ɗin hikkodiri ɓen, butikaji ɗin hara ko cote à cote, ma magasin ji ɗin en tout cas ɗaɓɓirɗe dépense ɗen ɗo hara ko nokku ngotum, woni atelier, woni magasin, woni boutique. Allah tabaraka wa taala wi wassahibi bil jambi, e wondiɗɗo bange. ko hombo woni wondiɗɗo bange? ɓe wi oɗo ko rafiqun fi safar, ko jokkodiraɗo e hoore sete yagal, iɗa yaade laaɓe imo yaade farana, an e oɗo o jokkodira ha mamum, ma hiɗa yaade boke imo yaade kamsar, an e oɗo o jokkodira hanko labuñi, ma himo yaade fode kariya hiɗa yaade kindiya, onon ɗo on bakodi on jokkodira han koya. mana ko ɗum ɗo wiyete le voisin temporaire, c'est un voisin de courte date, de court temps. oɗo ko seeɗani on waynodira e joni, oɗo kadi ko moƴƴeteɗo e muɗum fanni hiɗon wondi, ko ya moƴƴo e makko fanni hiɗon wondi. alqur'ana janti ɓeɗo tato, o wi wabne sabil e tungarankejo, bimana ko wiyete ɓiɗɗo lawol, ko neɗɗo haysi ko galo, haysi ko marɗo, kono hara fewdo ɗon o ala e nokku kamuye makko woni ɗon. masalan ko patron jo molanaɗo Amérique, ma o patron jo molnaɗo Sénégal, emo yaade Sierra Leone ma Liberia, o rewa kamella Guinée ɗo, on ɗon iɗon andi ko mari jawdi o ko mari jawdi, o wawata desidugol e hoore jawdi makko ndi. fewdo ɗon si o hewti on haray ko yo moƴƴo e makko ha ñande o iwi kamoɗon o feƴƴi, ko ɗum wiyete ibnu sabil, c'est à dire c'est une personne en transit, wondo e hoore laawol taƴƴindiɗo, bi mana wonowo seeɗa feƴƴa. Allah tabaraka wa taala wi ɓeɗo koye moƴƴo e maɓɓe. o wi wa ma malakat aymanukum, e ɓen ɓe jeyirɗo ñaame mon ɗen. e ɗum ɗo firoɓe ɓen ko addi ka tafsir uji ko konguɗi ɗiɗi, ko jiyaɗo ma on ma kurkadu ma ɗum gollanowo ma on. amma wiyo ɓen siɗa darni wano galle locataire ɓe ma ɓen, locataire ɓe ma ɓen jeyaka eɓe jeyirɗa ñaamo ma, ɗum ɗon ko paljol noon, saabu locataire ɓe ma ɓen ɓeɗo fayda no gasa ko kamɓe wonma ɓurde nafude. an a darni suudu ndu,
kono eɗa ɗaɓɓirde ɗo jawdi isan wonɗoma jonnude jawdi on ko oɗo ɓuuri hittude diini an. noyewa hakkude yeeyowo e soodowo, hakkude yeeyowo e soodowo pullo Fuuta wi yo ñowowo kasange bungirmayowo. sa nani julan ko mi jula a heɓu soodowo ko client ka. donc soodoɓe ɓen ɓuuri marde valeur ka commerce diini yeeyowo, par ce que yeeyowo so saadike marsari kanko tun siko ano yeeyowo siman en yeeyowo janɗe en na o saggino e ɗum o defa o faami. donc ko ɗum waɗi haray soodoɓe ɓen yoɓe hittu e julaɓen, ko ɗum waɗi o woodi goɗɗum ko ɓe jannata ko wiyete comportement clientèle, ɓe jannay ɗum psychologue ɓe ɓen ɓe jannay ɗum. ano masalan siɗa golde entreprise ma hiɗa wadde métier ma hiɗa yeeyude aroɓe kama ɓen fi haaju ko onno duwaɗa wondirde e maɓɓe. ko ya andu ɓeɗo si ɓe ari ko ya moosanɓe fijanaɓe jalanaɓe teddinaɓe, saabu an e on marchandise maɗa ɗo si ɓe taƴitari kama haray a gaynari. isan ko wona yewtede ko bani adama yaagal, neɗɗanke yaagal si ɗum wasama yimɓe hara hayɓe waaliɓe maayi. al umamu bi akhlaqiha in dhahabat akhlaquhum dhahabu. yimɓe ɓen ko jikkuji ɗin si jikku boni haray yimɓe ɓe yeehi, haray ko ɗum woni ɓe iwi e wodede. jeeyaɓe Allah ɓaawo ɗum annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis mo imam al bukhari e muslim filli, ɗum woni hadis muttafaqun alayhi. ko wiyete hadise kon fuu ma ko nelaɗo ko hadis mo bukhari e muslim filli ko o ɓuri sellude. si goto pet e ɓeɗo weddori hadis on ko selluɗo sikke wala e makko. joni noon si ɓe ɗiɗo fotti e hoore hadis, haray ko ɗum woni gayi ɗiɗi fotti e hoore ko wiyete kon tuppal. gayi ɗiɗi haray fotti e hoore tuppal. imam bukhari e imam muslim ɓe filli ko egga e abou hurairata yo Allah yurme mo o maaki, nelaɗo ɓe jamɓe kisi one mum maaki, hay goto e moɗon onon julɓe ɓe wonata gomɗinɗo gomɗinal timmugal, gomɗinal ɗaɓɓangal ngal ha o acca tampingol kawtal makko ngal. hay goto wonata julɗo ɗaɓɓaɗo bi mana gomɗinɗo ha tawa hande kadi hay goto wonata gomɗinɗo Allah, ma ɗum kala laatiɗo no gomɗini Allah e ñalande sakkitinde nden, ɗum woni ñalande hasbore nden, ñalande joddi kuuɗe, wota o lorru kawtal makko fala yu'dhi jarahu, wota o ambeetu, wota o ɓittinan kawtal makko. ɓe maaki kadi kala tawɗo hino gomɗini Allah e ñalande sakkitinde nden yo teddin koɗo makko. kala tawɗo hino gomɗini Allah e ñalande sakkitinde nden yo wowlu ko moƴƴi ma o fanka. o hadis yimɓe ɓe wona julɓe no taski o hadis ɓe inni wallahi le prophète de l'islam annabajo islam on ko kanko woni solution ɓurɗo mawnude on. fi hen ɗum a taway nelaɗo no maki hadise goto pet hara on ɗon hadis ko jawami ul kalim, hara ko wiyete fi gurdam fof no e makko. kala tawɗo no gomɗini Allah e ñalande sakkitinden yo taw tampin kawtal makko, wotaw lorru kawtal, wotaw ɓittinan kawtal makko, wotaw faaɗinan kawtal makko, wotaw tampin kawtal makko ngal. kala tawɗo no gomɗini Allah e ñalande sakkitinden yo o teddin koɗo makko. kala tawɗo no gomɗini Allah e ñalande sakkitinden yo wowlu ko moƴƴi ma o fanka. pullo Fuuta wiyay si haala moƴƴalanni ara yo hunduko wonu gude, si haala moƴƴalanni yo hunduko buɗo, bi mana siko moƴƴi ko wolete lanni fanku, kala lanniraɗo ko moƴƴi ko wowle yo accu ɗo wowlugol. so daari au contraire yimɓe ɓe ñallal ngal ko ɗum waɗi annabi sa sallam ñande go ɓe yewta sahaba ɓen ɓe yewti ɓe fi bone ɗengal afatul lisan. sahabajo maketeɗo Muaz ibn Jabal on iɗo gandi c'est l'émissaire du prophète alayhi salatu wassalam, ko on nelaɗo adi nulde yaasi Makka. ɓe maki ya Muaz idhab ila Yaman, yahu leydi Yaman, ko on nelaɗo adi wadde missionnaire jo à l'extérieur de la Mecque. Muaz ibn Jabal ko gando, ko linguistique jo, o janngayno kala haala windirte ka karabol, o wolayno kala haala office d'office, wano ko wiyete grec, latin, perse e courde, ɗin haalaji mo marnoɗi doole ɗon haɗi anglais e français en arari. anglais e français ɗum ko haalaji sakkitori ga,
ɓay ko ƴettade e nder latin anglais et français. haɗi on tuman ko latin en grec en dutch en ko ɗi wonno haalaji kiɗɗi ɗin kawar leydi ɗo. Muaz bun Jabal o wola eno ɗiɗi fou. nelaɗo suɓimo mo janguno kadi tawreta e linjila ancien et nouveau testament. nelaɗo nulimo yimɓe yaman ɓen. oɗo ɓay nelaɗo waajike ha ɓe hewti nokkugo fi bone ɗengal o maki ya rasulullah afano hasabu ala ma naqul. ene nelaɗo e ñawete fi ko woleten kadi hunduko ko wolata andi yimɓe ɓen no yawiti ɗum ko haala ko hunduko wolta. nelaɗo maki sagalatka ummuka ya Muaz, nene ma hanino ka teddire. ko ɗum woni no pullo wirta no reedu nene ma hanino ka yana hara jibinaka. hal yakubbu nnasu fi nnari illa hasaidu alsinatihim. yarli no hippoya yimɓe ɓen ka yiite dasiraɓe geece maɓɓe ɗen sina bone ɗenɗe maɓɓe ɗen. hasaidul alsina bimana ko ɗenɗe ɗen soñitata kon. joɗagol e carrefourji fena e hoore yimɓe wola yimɓe ko boni. kala ko andiri goɗɗo ella wola anga wolata moƴƴuki aaden ko boneji makko tu wolata tawale ɗum kadi koye hoore ñoore seede mum so yaltiti a fankay ko hon ɗum e julɗo ni. seydna oumar radiallahu taala anhu o maki misi mi ño'ay goɗɗo ko nene am mi ño'ata, sabu kala mo ño'uɗa ka hoore leydi ɗo on yiiti daari toriɗamo yaafuye mi ño'inoma mi bonninoma inde accana o acca yawmal qiyamati son fotti ko bakkat baraji ma ɗin o ƴettoyta. si baraji ma ɗi lanni gasari o rondo junubaji ma ɗin, junubaji makko ɗin ƴette ɓeydite hoore junubaji ma ɗin. donc ça c'est grave hein. hiɗen juulude eɗen horude kono no hulɓini o to taw ko sagaji wonɗen jogirɓe. hiɗen gollande woɓɓe ɗum noon aña goɗɗo ha wallamo kanko o lumba an lutta, sabu neɗɗo ño'ata sina mo wañi ka, neɗɗo aybinta sina mettowo. si goɗɗo mettima, si goɗɗo no mette fankuga e makko. in anta karihtamat imra'an faskut anhu. so tawi tun neɗɗo no mette fanku fi makko sina ɗum a yangoto ha mayata kanko onɗa yanganade. o rewoya moƴƴereji ma ɗin si ɗi lanni tawi o gaynade hettude bakkatuji makko ɗin ƴette faweɗa. yo Allah danden perdi molanaɗo. o wi jiyaɓe Allah yen andu wonde imanu neɗɗo jiyaɗo Allah timmata han kawtal makko ngal wolamo ko moƴƴi ha ɓe hoolomo. si kawtal ma ngal hoolakima, kawtal ma ngal wolanima ko moƴƴi haray na a moƴƴo ka Allah. si kawtal ma ngal wolima ko boni haray ko a bonɗo ka Allah. hay si ko heferɓe aɗa andi julɓe goo anda wonde sa wondi e kefere ko ya moƴƴo e makko e yewta yeeso ɗo joni fiɗni. ɓe wi jibrilu alayhi salam o arno ñande goo ɗuɗɗini wasiyagol nelaɗo fi kawtal ha nelaɗo maki mi sikki wurin jibrilu wiya joni ko kawtal garronatalasimi maayi. oɗo ndeɗo yewtere nde ari hadis mo Bukhari e Muslim filli eggaɗo Ibnu Umar. ko noon kadi imamul Bukhari filli e o maketeɗo Abu Shurayhi. Abu Shurayhi maki wonde nelaɗo maki wallahi gomɗinari, wallahi gomɗinta, wallahi gomɗinta. ɓe wi nelaɗo ko on ɓoni on mo gomɗinari. nelaɗo maki on tawowo kawtal mum hoolaki daɗi bone mum. alladi la yamanu jaruhu bawa'igahu ay shururahu. on neɗɗo tawowo kawtal mum hoolaki daɗi bone makko. ko ɗum waɗi goɗɗo arno ka nelaɗo o wi nelaɗo ɗo faala yo yetoɗanno mi wondira yimɓe ɓen tawa weltina e Allah. nelaɗo maki fabda biman ta'ul, fuɗɗoro ɓengure ma nden summa ila jiranika yahana kawtal ngal. o wi nelaɗo ka ɓengure an ɗon no timmi ana rajulun salihun fi ahli, ka ɓengure an ko mi ade moƴƴo, amma ka kawtal ko honno mi andirta mi moƴƴike kawtal ngal. o wi tuɗu noppi ma ɗin ko nanata hiɓe wowle kon ya andu ko ɗum Allah hasbiroye ma. a bonoto e goɗɗo o wowle ko moƴƴi, a moƴƴoto e goɗɗo o wowle ko boni, wawa wonde bani adama wawata ɗum. isan heɗo si kawtal neɗɗo wowlimo ko moƴƴi, si kawtal goɗɗo wowlimo ko moƴƴi o julɗo andu ko moƴƴo ka Allah ko malaɗo. si kawtal goɗɗo wowlimo ko boni, haysi ko julɗo, haysi ko gando, haysi ko almami, haysi ko mawɗo musidal ma gorol, ko bonɗo ka Allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi si neɗɗo maayi nelaɗo salam no yewti fi malaikaɓe 10 jippotoɓe ka leydi ɗo ɓe ara ɓe daro e koynji kawtal ngal ɓe heeɗo ko kawtal ngal wiyata kon. si kawtal ngal wulli eppa kawtal amen maayi, eppa menen ɗo min gandano min gerda moƴƴo maayi ɗo nafaji o taƴay ɓe wowlimo ko moƴƴi, malaikaɓe garistray ɗum. Allah wiya mehanemo kala ko wiyete hasbore ko ɗum ɗo mi ƴettata e makko, kala ko watno kon fof monte ɗum ko ɗum ɗo mi validata. Allah valida ko malaikaɓe windi kon ko kawtal ngal wowli on tigi kon.
donc wattane haqqil moƴƴade ɓe wi jeyaɓe Allah joni noon kawtal eɗen duwa andude ko hombo woni kawtal ko ha honto wiyete kawtal sabu buyno sikka kawtal komo ɓe kafidi salon goto ma galle goote ɓe wi kawtal ka sharia ko ari kon ka bindi e ma ko annabi sa sallam ko kala mo hunduɗa dambugal e dambugal ko wiyete porte à porte dambugal e dambugal ha galleji 4 ɗin galleji 4 noon ko nano e ñaamo funnage e hirnage dow e ley e misal ka darnuɗa ɗon ma ka loosuɗa ɗon kontu yeeso ma galleji 4 konta ɓaawo ma 4 konta ñaamo 4 konta nano 4 siko étage oɗɗa konta 40 appartement en haut konta 40 appartement en bas ɓeɗo fof ko jirano ka shittama bayta ko kawtal mani yiɗuɗa añuɗa en gelike ko ɗum wiyete kawtal 40 concession ma 40 magasin ma 40 boutique ɓe hodduɗa ma cuntuji ma ko wiyete koole 4 ɓeɗo fof koɓe kawte maɗa yiɗuɗa añuɗa joni noon ko jeelo woni kawtal kadi ɓay gandi ko galleji 4 dalil meɗen e ngol ɗo konngol ko goɗɗo arno ka nelaɗo no wulli to wi nelaɗo mi ari miɗo loge e quartier kaarijo kono ko ɓurilan tampinde ka quartier ɗon o wi wonde inna a'da'ahum li aqrabuhum li baban o wi nelaɗo ko ɓurilan tampinde ko omo bafalal ngal ɓuri ɓattodirde sahaba en foyni modi o waɗi ko moƴƴa anda nelaɗo no feƴƴini ɗon kawtal on tuma nelaɗo noddi seydna oumar seydna ousmane e seydna aliya seydna aboubacry immi nelaɗo maki tolo ko a mawɗo ɗon andi o islam honɗe jangude o no mettani en famugol saabu o alarde ka pratique mawɗo o teddu ɗum ka islam o feewi o feewa o yo teddine ɗon saabu ɗin duuɓi ɗon e saabu mangural ngal konko Allah sogganimo ɗo nano yo mawɗo kadi hoolo hoore mum ha watta yawade Allah e nelaɗo kadi ɓaw nana e mawɓe gono ina minen e Allah namin gore kono min yangudi bi tagaɗa ko duuɓi jeɗu mawɗo heccuɗo lagine on fof wo ko 114 ans o mari yiɓe maali yembere 114 ans ma wiye 124 ans 124 ans mawɗo heccuɗo lagine on fof itte waɗon 124 ans moyen mbi Allah woni Allah ko duuɓi jeleddoto bi Allah woni Allah moyen 124 ans ko duuɓi jeɗu goto anda ɗum ka ha ɗisan mawɗo e Allah yangoɗa fuf ko mawɗo e leydi ndin e yimɓe ɓe yangude e saayi on kono Allah kañum bi Allah woni Allah huwa al awwalu bil ibtida'in wal akhiru bil intiha ko Allah woni attiɗo mo fuɗɗaki sakkitiɗo mo lannata idan mawɗo ko yo jaɓu ko wiyete kon gonga ara o townitaki kono noon tosoɓe ɓen ko yo teddi mawɓe annabi sa sallam maki laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham sahirana jeyaka e julɓe ɓen on mo teddinta mawɗo e on mawɗo mo yurminta paykum ɓayno woodi kadi mawɓe kadi haaɗuɓe si paykum ɓattikeɓe ɓe fiiday hentini so tena ɓiɗɗo maɓɓe ara ɓe fiidi tun nayi ɓe yittoso ko takko maɓɓe ɗum ɗon kadi moƴƴa wona noon kadi yo paykum sikku kañum e mawɗo ko ɓe gore annabi sallallah sallam ɓe teddinayno mawɗo saabu ɓuri makko hay siko kefeero idan ɓe wi wonde kawtal ka islam ko tato ɓay oɗo wari o wullitike o wi nelaɗo ko ɓullan tampinde komo ɓuri ɓattodirde dambugal on nelaɗo immini oumar ousmane e ali ɓe maki mo ɓe mo yo daroyo e dambugal ka juulirde ko ɗum holli wonde juulirde nelaɗo ɗen haari ko dambude tati mo ɓe dari e dambugal nelaɗo maki ewno don nde wotere fuu nanida ɓe ari ɓe wi heeyi ala inna 40 daran jarun wala yadkhulu ljannata man aada jarahu ɓe wi nelaɗo nulimen e moɗon galleji 40 ko kawtal awa noon natta aljanna hay goto tampinɗo kawtal muɗum lori on tuman ɓe jottiɓe habbi nelaɗo seni julni ɓe idan o gandi ɗo ko galleji 40 woni kawtal amma ko wiyete kawtal konko tato ɓe wi ko kawtal maɗa marɗo haqqeji tati e dande ma ko mbo woni on ko neɗɗo julɗo ko on musidɓe kadi hiɗon hoddi kadi oɗo no mari haqqeji tati e dande ma haqqe endan ɗan haqqe l'islam on e haqqe wondigal ngal e kawtal marɗo haqqeji ɗiɗi e maɗa ko mbo woni on ko neɗɗo mo a jeydaka enɗan kono ko julɗo on hoddi a jonnitamo haqqe islam jonnitamo haqqe kawtatal ngal
e on jogiiɗo haqqe goto e dande ma ko hombo woni on ɗon ko kefero mo hodduɗa oɗo a jonnitatamo haqqe en ɗan a jontatamo haqqe diina kono a jonnitaymo haqqe kawtal ngal ha timma ɓeɗo tato haqqeji maɓɓe ɗin ko reneteɗi sakkitorde nden ɓe wi kala neɗɗo lorruɗo kawtal mum heɗite moƴƴa ɓe wi man adal jirana fa mata wa lam yatub dakhala annara kama fi hadisi abi hurairata kala lorruɗo kawtal mum wuuri tampini kawtal mum ha maayi tuubari yaafini e maɓɓe o naata yiite wano ardin ɗon e hadis abu hurayra ɗe gandi yummirawo harno madina ko yummirawo no jeyano e fittaynoɓe juulide nelaɗo nden o juula ɓawo nelaɗo o hoora suumaye o naafa jemma o waalay juulude ɓay o maayi nelaɗo sallallah sallam seeni hiwragol fatunde nden ka ɓengure makko nelaɗo maki maga taquluna fi fulanatin ko on ɗum wiwɗon fi kaarijo ɓe wi wallahi innaha kasirata siyam wa kasirata sala walakin kanat tu'zi jiranaha ko jibrilu yeeti nelaɗo e nelaɗo lamdo fi makko ɓe wi nelaɗo he o yummirawo juulayno eppa o yummirawo hoorayno kono tampinayno kawtal ngal woɓɓe wi so fittino tuundi ka tande makko o doñayno ka kawtal woɓɓe wi o fittayno mbullaari haraw sonsonnaki ndiyam naata ka cuuɗi kawtal woɓɓe wi o sonkinayno miranji ka kawtal woɓɓe wi o ilinayno ndiyam tuunuɗan ka laawol kawtal ngal nelaɗo maki a mi wondiri allah e mo ka yiite mi wondiri allah ɓe wondi laaɓi tati ɓe maki hiya finnar etan si en daari ɗum ɗo en reeno to hannde a yiyay goɗɗo no moƴƴini galle mum waɗi kuur mum on ha moƴƴi waɗani rewɓe mum ɓen ka ɓe layɓa ɓe huppa o yilto o tufa wuddere ndiyam tuunuɗan ɗan yara ka kawtal maɗan ila ɗan ara ka laawol ka voie publique sa woli o ina ɗo ko laawol gouvernement ko ɗon noon ɓuri hulɓinade par ce que siko goto lorruɗa ɗon kadi no ɓuranma moƴƴude siko lagine fof lorruɗa rewɗo ɗon wo otowal mum tuuna rewɗo ɗo wo conci mum tuuna ma luuri ukkomo siiɓito o yenna wallahi ceerno siɗa faala haccitu juulugol siɗa faala haccitu juulugol ma woɓɓe waɗa musique ka galleji mum dérange kawtal ngal hay janngugol qur'ana on ka galle ma nelaɗo salam maki si a juula e jemma ko ya nani hoore maɗa hakkindina hito ngon hara townari kabbiraɗi ɗi fiyota dérange kawtal ngal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ibadallah famadha alayna al'an بعد أن فهمنا أن إحسان المجاورة أمر واجب على المسلم الجواب أن نتقي الله في حق الجار أن نتقي الله في حق الجار وحق الجار يرجع إلى أصول 4 الأصل الأول بذل الخير إليه وهو غاية الإحسان الأصل الثاني الإمساك عن إيذائه والأصل الثالث صيانته ودفاع الظلم عنه والأصل الأخير والرابع والأخير الصبر على أذاه لله تعالى كرابي دي بوت جيابي الله en yetti Allah jomiraɗo windere nden en duwani ke ɓurnaɗo tagge fo gonulira yurmede ɓe wi jeeyaɓe Allah ɓawo noon joni en gandi moƴƴagol e kawtal koko waɗɗi en ko won ɗum wiyete alwajib ko ma yusabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu si a waɗi a windante baraji si a acci waɗugol ɗa mari bakkatu ko wiyete obligation obligation haray saria ono waɗma poursuite darugol si a waɗari ɗum on taret haray saria ono nanguma jogui ko wiyete alwajib ma yusabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu e gandi noon moƴƴagol e kawtal ko wajib koko waɗɗi ɓay noon e gandi ɗum ko on ɗum waɗɗi en ɓe wi ko en huulu Allah e fi haqqe kawtal ngal hulen Allah fi ko wiyete haqqe kawtal ɓe wi haqqe kawtal no ari e toɓɓe 4 ko bindeje 4 ɗum mari bindere aranere nden koye moƴƴere ma hewtu kawtal ngal donc heɗite ɗo moƴƴa toɓɓere arane nden koye moƴƴere ma hewtu kawtal ngal ɗum a jeejaka si a ñaami a haari wota kawtal ngal waldu sa heɓi ndiyam wota kawtal ngal waase ndiyam sa heɓi courant wota kawtal ngal waase courant sinara ronku feere kala ko heɓuɗa kawtal ngal koye heɓu geɓal e muɗum ko waɗi nelaɗo kondani neɗɗo ñaamuɗo ha haari waaliɗani waali juulude kawtal mum no walde e heege nelaɗo maaki julde on nden ko meɗen moƴƴere ma nden koye hewtu kawtal ngal ko ɗum waɗi ɓe filli e hadis nelaɗo salam maaki kala e moɗon defowo teewu ka tawata ɗum ɗuuɗetake defede nandi
nelaɗo yeta fi Konakiri ka tewu ɗuɗetake defede ko ɗum waɗi mo wi ñametake lagine ko a ñamete sa wi ñametake ara yeyi yimɓe no weela ko iɗi dennaɓojo yi sadakaji ɗin sadaka no ittira o haysi ko bono defa yimɓe ñamay fiyen ɗum jama on no weela si a defi tewu ka tewu ɗuuɗa tawi yonata ɓengure nden e kawtal ngal nelaɗo maaki ko ya ittu huyre wotere waɗa ndiyam buy e mayre nelda ndi buyon on kawtal ngal kono on yiya wureje goo no coro caranno e galleji on odeur ɗon e konko lewñi ɗon no ya kawtal ngal ɓikkun ko yiɗa nder to wono mikkito hara baba kadi wawiray non nin ko ɗum addata différence de vie on ko ɗum woni addude fayɓe goo no salanade mawɓe mum ɓe o yiya on cour takko maɓɓe ɗon ɓe ñamay tewu ɓe ƴakkay guerto yawur natay kafe ɗen no waɗa ɓira kanko ko kafe police ka ɓe makko futi bimbi futi kikiɓe de ɓe makko no wolaraynan pour un vie comme toi mawɓe d'abord taw est ce que tawi ɗon timmini taw ko duwa ɗon timminde ɗo kon an waywa jon galle mum ala dépense si on wi ñaaɗay ka galle mum himo heeɗa ko debbo woni liɓude dépense ya hollumo jaggu wawa wonde no jeeyay ko murtinta fayɓe ɓen heege nden kaden galleji ko ɗum waɗi si a haari wona yaccu kawtal ma ngal weede ko ya okkorɓe ko ya okkor kawtal ngal moƴƴuɓe aranɓe ɓen ɓawa ɗo ɓe limayno galleji 50 ko kamɓe soƴƴidata hirtoɗa ittida kooƴe fiyen ɗum mo heɓari dépense wo hara andotako ndaare e misal ka suumayi ɓay gara e fotte nokku ngotu hunto mo heɓari ko jonna ko sunna kadi defe andotako communion on fof no arde nokku ngotum mo ɓe adda ko mum ko mo heɓari o andotako wallahi mawɓe goo sifanike men wani dara ñande goo ɓe wi wo kamɓe suumayede goo tawnoɓe ta Allah artirwa nden ɓe wi ha suumayere num maayi ko yeey glacére ɓe sodata glacire ɓe waɗa e nder coppium ɓe ombira ko mboyɗi ɓe adda ka huntorde kono ha suumaye maayi andaki ɓe ala heɓude sunna kadi par ce que ɓe ara ɓe joɗɗina kon ɗon jillodira e mbiɗa jiɗi nde ɓe hota kikiɗe ɓe yaada e makkum kawtal ngal sikka kamɓe kadi ɓe naɓorno hara ko glacire ɓe naɓi ko taƴire donc ɗum waɗi jogodiral ngal no walla ɗum ɗon waway surrude ɓe ala ɓen ko noon hana warrede yurmodire si yurmodiraka ñamowo wono bankude kuurwingil waɗa bogorore banque salon o naata ka chambre kañum e ɓiɓɓe mum ɓen hello tewu ha gayna yalta wigole yetti Allah ko waɗi en julɓe kawtal ngal no mayde heege an julɓe yagal ma ngal timmari nelaɗo sallallah sallam ɓe maaki wonde no jeeya e lasɗiji diina kan neldugol kawtal mum moƴƴere muɗum ɗin mum ɗum joguitoɗa lorra ma kan hara hewtari ɓe sa tampini kawtal ngal weta bimbi ɗum dawa siko ange ɓengu ma waali pirude mange fayɓe ma ara ka kawtal wiya modi yafanelam men dérange on hankin c'est ce qui est normal ɓe yafanoma si ɓe yafanakima kadi ɗum ɗon wona hakkude maɓɓe Allah an kan a insiniki a tuubi toroɗa yafuye sa lorriɓe tammum ɗum ko ya reenu kawtal ma ngal masalan jongalle ɗen ala ɗon imo wayasi sa nani no wullaka makko haysi mo ɗon dugu yaha ndara wota accu pay koye makko koye piira ma warda ma ɓe ñalla fijugol kanda ɓe saloyade école e jande an hiɗa ɗon ga makko ba ƴettu loyru hollaɓe jeeyal awa ɓay ɓen mo ngala ɗo so sikkuɗon janggoytana ko sikkuɗon kon holla jeeyal wallahi min komi artile ɗo kuran nanguno ɗon pay ko jangana ko wan itta ko guine bisa wadda jangugol kuran nangi kum ɗon miɗo ha ɗo e kundara miɗo yehi kundara kuran nangi pay kum kum ɗon ɓeya no ƴetti leɗɗe no tappude mo ko ɗon so keyta do guiade rondima addi ka laptana ko ɗum wiyete wondigal non ono wiide ano ɗum ɗo c'est pas dans ma concession c'est dans la voisinage acca ɗon si a acci ɗon ko noon kadi Allah kadi accira e ma si kawtal ma ngal nawniɗama daraɓe si ɓe weelama okkoraɓe si toñowo ari yani e maɓɓe dartoɗa e maɓɓe hara jaɓari ɓe tooñe no woodi e quartier ji goo hay ko tawata laamu ngu si falama ƴettude ɗon goɗɗo kawtal ngal jaɓata o yaha ko kawtal ngal yaltotayna non oɗo ko kawtal amen ni donc ɗum ko hunde labade ko ɗum woni islam ko ɗum woni neɗɗanke yagal c'est ça l'humanité l'humanisme neɗɗanke yagal ɓe wi sakkito rum ɗum ko ya muñño tampere kawtal ma ngal si kawtal ma tampinima ko ya muñño wona ya won huɗowo Allah bunni fi ɓe yo Allah ittu on ɗo yo Allah lancu on ko ya duwanomo muññoɗa ko wonma lorrude kon e jonna e misal qissaji ɗiɗi tun ka moƴƴuɓe aranɓe daroɗen ɗo juule ɓe wi wonde neɗɗo no maketeno Ibrahim ibnu Adham na imam Ahmad bun Hanbal imo marno kawtal jo on diina kan no metta mo o arayno jemma ara imam on no rewtade qur'ana o ƴetta paani o tappa o dérange mo
sifano woɓɓe waɗirta ni musique mone almami on ma mone oustage yo ma mone mawɗo on o yina je suis chez moi miɗo kaami o sunna ko luuɓi ɗum ukko e quartier on ta woloynaka ka tande an mi sunni a sunni dina ma kan e dewal maga. Donc oɗo ñande goo Imam Ahmad o waali o nanari kawtal ngal no sonka, janngo o nanari yo no sonka, faɗɗi janngo o nanari yo no sonka. O wi ndara no yelanka kawtal ɗo o dérange o en ɗo hankini hande mi nanari to makko. ɓe ari ɓe wi heewi mo nawni himo waali. Imam Ahmad mun Hanbal ari ƴettimo namɓo ka labtane, ñawdi mo ha o dikki o iwata ka labtane. Imam o ƴetti burmusu mum on waani mo. o yawi wallahi asatu ilayka fa ahsanta ilayya fal islamu la yuqasu bi shay'in. o wi wallahi mi moƴƴike mi bonike ma moƴƴike an, islamu ala ko eɓɓidirte, hollan ko honno mi andirta islam. on ɗo woni talibajo makko. ndare Abdullah ibn Mubarak goɗɗo goo ka kawtal makko alyahudajo juif jo, golle makko ko yeddugol Allah. ñande goo galère nangimo o faala yeytude galle makko ɗen. démarcheur ɓe filli ɗum ha ibnu Mubarak nani ɗum. goɗɗo ari wi Abdoullahi wo yettu Allah, kawtal ma o kefero tampinoma ɗo, il va quitter l'endroit bientôt. o iway ɗo ɗe balɗe mo yeytude galle ɗen, Allah nangimo. ibnu Mubarak o wulli o yehi hanka alyahudajo on o wi voisin kawtal konkon ɗiɗon e jaam. mi nani ɗon faala yeyde galle mon ɗen kori jaam. o yawi ndiyam tunuɗan hibbilan, so dari galère nangilan sa yewtike lan. ibnu Mubarak inni ko jeli wonɗo yeyde ɗe galle. o ya wowli piri on. ibnu Mubarak wi armen ka an. ɓe ardi ka galle makko. ibnu Mubarak waɗi sakuji ɗiɗi kalisi, piri galle ɗen ha saku heewi, o wi jaɓuɗo. o waɗi kadi waɗin kadi ha saku heewi, o jonnimo o wi jaɓuɗo. o ya ƴawni kaydiji suudu no jonde mo wi o mi soodaɗe. coggu suudu ndu ara nun ɗum ko haaju ma yan ɗon ha tawɗa waɗinɗo yonante ko ɗuwoɗa yeytude galle ɗen huntide ɗum haaju ma. si tawi ɗa mari probléme o réguilté koye toon ma alhaali oye goo haray piri ɗimmo ƴettugollitira. addaru wal malu laka, jawdi ndin e galle ɗen fof ƴettu. o yarundi sakuji ɗin ari hewti ka mun o yawa feetuɗo, o mooɓi ɓengure makko nden bayana. o wi ene hewtugol makko tawi mo ɓe no moɓitude conci mun ɗi no sikkude ɓe yalta woni galle ɗen sodama. o wi wallahi julɗo kawtal jomen o mo tampinten, wallahi o jonniti en coggu galle ɗen e galle ɗen. on tuman bobo ngun heɓari duuɓi jeeɗiɗi, baba ko holɗum jaabiɗamo? o wi qultu lahu shukran, mi wimo merci. pay konko wi wallahi la yakfihi shukruk, wiugol mo merci yonatama. bal islamuhu, islamuka yakfika, ko yonayma ko sa woni julɗo. o ya ƴetti ɓengure mum nden ɓay mo andi ko sabu islam ko julɗo moƴƴi e makko. ɓe ari ɓe 3 yimɓe, kulluhum dakhalu l islam, ɓe fof ɓe naati islam sabu moƴƴuki neɗɗo. Anas bun Malik o filli o wi kunna tujjaran fa kayfa kunna nabiu. o wi minen sahabaɓe goo hari komin julaɓe, a cemi yeton kono min yeeyirayno. écoutez très bien. o wi minen komin julaɓe, a cemi yeton kono min yeeyirayno. si min ari min saadi ke min udditi place ji amen ɗin, si premier client ari o sodani e misal ceerno Mamadou, deuxiéme client ari o yehi ka ceerno Mamadou innay no min mi heeɓi premier client, yaw ka ceerno Ibrahima sodanamo. si troisiéme client ari o yaari ka ceerno Mamadou inni yaw sodana ceerno Ibrahima, ari mi marsini. o yaari ka ceerno Ibrahima innay mi heeɓi premier client, yaw ka ceerno Demba sodanamo. kamɓe si ɓe heeɓino premier client, hay goto yeeyitata ɗimmo ha ɓe waɗa tour à tour, kawtal ngal fof hara marsini premier client simo ɓe noon gabo soodowo. koni wawɗen en heɗoto bayana, en juula e juma, en hoora e suumayi, en janga e qur'ana, en ñaama e ñiiri sadaka, en huuɗa e lamɓe bomɓe, kono e hino en no wasi ko enen ngal qur'ana wi fa ayna tazabun, honto fokkituɗon? hiɗe yiya tun ellaji yimɓe, ayna enen en daɗi. donc en jaɓay mo be ƴetta bonki bappa e hoore mum wiya ko min woni bonɗo on tuma haray moƴƴi. kono si mo be eggini bonki e gite mum bugike e goɗɗo, laamu ngu moƴƴa, ɓe ministirɓe ko bandi he ɓe ministirɓe ñaamuɓe ko banque on fuu ko moɓano ha banque heewi kon, wallahi ɓe ko bonɓe. ñaamuɗo ko lagine fuu jeyi, ñaami barage courant, ñaami karje, ñaami bourse ji élève ɓe, ñaami lekkele okkaɗe leydi, o ko bonɗo ka.
kono toriɗo fi sabilillahi fi fatunde kadi ron kewtinoyde oɗo ka hi fi sabilillahi fi fatunde nden o sendiɗi fi sabilillahi fi golle juulɗiɗe ɗen o sendiɗi on faami on yeygo so waɗa taximan ɓe ni sa landi ken ɓon ɓe woni bandilagine ɓe nayi ko police on faami ne taximan bonɗo ala ko police to woni bonɓe ɓe ittinayi men harale pelleti ɗo gandi taximan ɓen kadi ɓe iwa e madina si nangue wuuli ɓe na belvi tronchon on ko hamdallahi so hewti belvi ɓe gara bafe ɗen fof uddite ɓe na yoɓe so yoɓi ɓe na on continue ɓe yoɓina tronche goto 2 fois ɓeɗo kadi ko julɓe ni hine yemɓe ko ɓe woni wiide ministre moƴƴa ko ɓe woni wiide police moƴƴa ko ɓe woni wiide oustage oy koye kelɗa almami ɓe ñamay ko harmi mo be no joɗi tun no yiya e lawya donc dina nani dina koye mo be wi'u ko kañum woni bonɗon heɓen no moƴƴiri aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum استغفروا والغفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع الحق وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ترك الله تبارك وتعالى يجبن دعاء